Allo. Bimeze bite simani Kevin? Uragana inze ngurebe. Uri mu muji? Okay, nari reka nze ndebe kanze ngurebe nari bituvugane. Okay, reka nze nari bindi. Utebuke ndi hano mu muji tu. Hano hafi rompuwe neza nonda ndi gukora utuntu twanje. Sawa. Utebuke? Oya ndihuta man, ndihuta nari rugendo ni rwa danger ruri marega. Wandi kwihuta nari reka nze ndebe. Swa mujamara. Simeze bite mwana? Basikungiza Ubutekamutwe warane. Mwangu uri mu muji kandi uri muri quartier. Mani bomvuye man. Kuvuyo kandi mwengu umusange mu muji aka kanya tumaze kuvugana. Wavuye uryari kandi umbwiye ngo uri mu muji nkabasanze wicara muri quartier. Ndishe nabi tro. Gutese urasobanura. Abantu b'Ikigali mwabayemo. Ningiza Ubutekamutwe mwese. Nyine aka tuvugana ni bomvuye mu muji. Kandi umbwiye ngo uri mu muji mbari ngo usanga nkahita nihuta no gusanga muri quartier. Ubuse njya mu muji wambeshye. Niko navuze. muri nana kuri codings mwumvisha ngo nagufashe nyine urabona mwe murahakana mwe muhamuhakana kandi ibintu by'amakuru baje muvugisha ukuri wowe wavyisha mani ibintu uri muso abasi gute ufiki samani ko muri gutongana ni sawa man uzuna muje amazi ko muri gutongana samani imujama nyine mvuye ho ndi kumurabura mugatese uragana hehe arambwira ngari mu muji mwana Ukuntu mvuza ngo ndakumira mu nzamutse. Ako biragutungira uyobe ko ari sikama mani. Usanze muri quartier mani. Uyu ni sikama nago muzi. Cyane ni sikama bya sikama kigendere mani. Mwana umva reka mani mubwire. Ntuzongere kunzana iyo mitwe urumva n'ikindi kintu uzongera. Ntukangure no muntu kigiye bro. Ubu ni umusenzi. Wori sikama mani genda. Utambikire mani kwijana imbere. Naye nari. Oya cyane kirezi mani. Ni mugende nyine